Metong po karing bagay, dapat tamong lawen king katamong pamibiyebye bilang Kristiyano, yapin ni. Ning kaya itamo mainggit tamo, uli na ning deng taong makapaligid kay katamo matulala, kabang itamo malungkot tamo. Po. Pero po, the gospel, in kay katamong ibanghelyong ini, payalala na kay katamo, that our source of joy is not like the source of joy of the world. Bakit? Uling ning kayi ing yato, as ni karakal babye, ne po, miyayaliwang pani batanan ning tula. Pero, tandanan tamo, rening pani batanan tula ning yato, nung makananula kabilis daratang, makanyan la namang kabilis mama ko. Ne po, they fade. Ne po. Anyapin po, nano ing challenge na kay katamo na sana we know that the true source of our joy, in talagang panibatana ng kakatamong tula, dapat itang manatili at ita metong yamo, yapin niya yung apong gino. Anyapin po, dapat lalong tamo. Ini kayang panibatana ng tula ko, tunay ang manibatan king apong gino. Kasi po matula ko po tang diptanan ng dakong marok, kay ba't may kaganti ko? Uwa. Pero yung kutang, ang gaya kaya kakaba ing biyenang tula ning kekang sweet revenge. Sometimes, your revenge will also go back to you. Anyapin, itang sweet, maging bitter ya. Po. Anyaban ng talwi, bitter sweet ya, yung kekang pamag-revenge. Makanyan mo naman. Ning kay, dingaliwang tao, balada mo, potang ela mamatawad ka rin kapara ng tao. Itang karelang kaparang tao ing magkasakit. Pero nung lawin mo, kabang luluwat ka ng mamatawad, ika mo naman, luluwat mo naman, ing eka maraton pilubluban. Anyapin, iting metong ka rin sasabihan na kay katamo. Sana balo tamong suryan. Datang naman datang at lungkot. Siguro kailangan tamang tanggapan ito. Kaya beking biye ing lungkot. Pero dapat ba itamo, itang kekatamong tula, manibatan niya kingapong gino. Kaduang bagay sasabihan na kekatamo, tandaan ng tamo that the joy that the Lord promised is over and above everything that the world can offer. Anyapin ka no, pota ka nung pakikita na katamo ning ginunga ng makanyan kay katamo, itang tula tamo, naadayo ning ninuman kay katamo. So, ita siguro yung dapat tamong lawin kay katang sarili. Ning kay kasiring kay katang tula, manalumpakan niya, karingaliwang tao. Ning kay, nung rin kapag obra ko, kasundo ko la, matula ko. Nung eko kasundo, ay Diyos ko, impyerno. Ingka na akong tula at syuketang nung itang kaluguran ko, buri na ako. Nung ena ako buri ni itang buri ko, ay rugo, makalunos na ako. O kaya, at syuketang, nung migpost ko, dakal na rin mig-like, ay, success ya. Ingka na akong TikTok video. Pero potang alang mig-like, alang pinansin keng ka na akong video, flap, yeah. Pero yung kutang, is it just done to please other people? Ginawa kang video, mo para maging masaya ka. Ungini mo, nung ilang may tula rin nga liwa, basta tako ba naman, masaya kitang giwa ko Kaya ning kay, it is so reliant on others. And yet, sometimes we forget to look, will God be happy to see me like this? Ing Diyos kaya maging matulaya nung akit na akong makanini. Bakit po? In the end, He is the final judge. Siguro dapat basan tayang pasibayo itang footprints in the sand. It gives us a very stark reminder na in the end, we will view our lives again. And with us will be the Lord. No one else, not the millions of viewers that you have
in TikTok or in Facebook, not the friends that you have, no? Not the people you work with, only the Lord. The question is, will the Lord be happy? Puta kayang makanta, masayahin nga pong Ginoo. O puta batinga na ka, uling sabyana, makarini, inggewa mo king mo. Kaya ba't ng talwi, nga nang makanyan kaya katamo, king aldoy ta, ala na kang aduan. Po, mala na kang aduan pa ka na ako. Siguro ita mo naman dapat yung lawenta mo. Are we satisfied? Dahil aliwake katamo, there is no more satisfaction for them. They always want more. Pero yung kutang-ketang morayta, until when? Kaya dapat lalong tamo, sana biyasa tamo maging satisfied. Yes, it is always good to aim for better things. But let us also be happy with what we already have and what we have already achieved. King biye itayong meto nga bagi at dapat tamong lawin. Being satisfied doesn't mean that we are complacent. Being satisfied is knowing and celebrating the grace that we already have for now. And we will also await the grace that will come in the future. For because in the end, bandang talwi puwemo, potang mga di tamong igpami, ing sasabihan tamo, ibiyeme ke kami ing pamangan mi, King Aldo ngeni. Give us this day our daily bread. It is not a bread for 1 week or for 1 month. It is only for today.